turabashimiye tubifurije kugubwa neza nshuti bakunzi ba radio televiziyo n'uru Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Ngewe n'umushakamba Maurice kuri mikoro ya mbere muri studio, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama umeze ute? Mwiriwe neza umushakamba. Ni amahoro rwose. Yego tuje mu makuru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rurimi rw'ikinyarwanda, makuru yo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 2024. Ni amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye. Bwana Sentama wazitugezaho? Yego, reka mbashyikirize ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri aya makuru. Umushakamba, hariya ngo hiriwe imirwano ikomeye mu gace ka Bweramana, Sake, cyane cyane ku musozi wa Ndumba, ngo hashobora kuba hagaritse ingogo. Ikindi tuza turareba imyigaragambyo yabereye muri Goma. Iyi myigaragambyo ikaba yakomotse kuri bariya abantu bavanywe mu byabo n'intambara, bakaba bari mu nkambi za hariya ahantu hazengurutse umujyi wa Goma. Ikindi tuza kuganiraho ngo Minisitiri w'Intebe wa Kongo Madame Judith Suminwa yaba yakiriye Minisitiri wa Leta w'igihugu cy'Ububiligi Bwana Andre Fraho. Byiza cyane, izo nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho mu makuru yacu ya nimugoroba ku itariki ya 12 z'ukwa 9 2024. Bwana Sentama, ngira ngo imirwano y'uyu munsi yayikomeye, ndetse ngo abasirikare b'abarundi bamwe twavuze bamaze iminsi bari kurundwa muri Kivu y'Amajyepfo muri ibyo bice bya Ndumba, kuko imirwano nk'uko wari bivuze yabereye Ndumba, ibera na Sake. Ariko muri Ndumba aho ubwo ni tuvuga Ndumba bajye bumva na Minova, ngo ikintu cyitwa umurundi yahapfiriye, ku buryo hari n'abafite amapeta akomeye b'abofisiye bahasize ubuzima. Uku ni ukuri. Ngira mu makuru yacu y'ubushize twavuze uburyo abasirikare b'abarundi barimo kwirunda hariya Inyabibwe. Inyabibwe rero ni agace ko muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kari ruguru umaze kurenga za Minova, Karungu n'ahandi mu rugabano rwa Masisi na Karehe, aho Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bigabanira hariya Nyabibwe. Barirunze rero, ariko birumvikana bagira ngo babashyire ku mirongo y'urugamba, noneho urugamba ruzatangira ubwo. Urugamba rukaba rwatangiye rero uyu munsi hariya bashaka kwigarurira umusozi muremure wa Ndumba, kuko uriya musozi ufite akamaro gakomeye cyane iyo uriho ucunga uriya muhanda uva i Goma werekeza muri Kivu y'Amajyepfo uciye Iminova. Imirwano rero yatangiye ahagana saa 11 bararwana, ariko FRDC n'abambari babo Abarundi, FDLR na Wazalendo baza kwiruka, birutsa ahagana saa 2 za mu gitondo, bajya kongera kwisuganya kugira ngo bongere bagaruke batere. Ku isaha ya saa 3 rero imirwano bongeye baranzika, imirwano itangira ubwo. Ngira ngo twinjiye muri studio zacu, imirwano ikirimo hacyumvikana urusaku rw'amasasu. Nk'uko rero wari ubivuze, umurundi yahababariye, hari n'abasirikare bakuru b'abarundi bahaguye, ndetse hari n'ufite ipete rya majoro wo mu ngabo z'Uburundi wari hariya. Ariko abarundi barwaniraga hariya benshi ni abakomando. Uyu rero akaba yari umukomando yitwa Majoro Uwumukiza w'Uburundi, wo mu ngabo z'Uburundi, warwanaga hariya ahagana ku musozi wa Ndumba. Uyu rero ari mu bapfuye. Hari n'abandi benshi bapfuye. Hari ibikoresho bya gisirikare bya FRDC, by'abarundi n'ibya FDLR na Wazalendo byangijwe, ibindi birafatwa, kuko imirwano yari ikomeye cyane. Ngira ngo nawe wabyumvise umushakamba. Nibyo, imirwano yari ikomeye, kandi buriya ntitujya tuvuga ko majoro yapfuye bajye bumva ko ntabwo majoro apfa nk'umusivili, nka rukurutu cyangwa umusirikare usanzwe. Majoro aba afite abarinzi, aba afite ingabo ayoboye, izo zose ziba zimurinze. Iyo yapfuye rero nuko aba yapfanye n'abandi basirikare benshi. Nibyo, barashaka gufunguza uriya muhanda, ariko nanone bafite intego yo kugira ngo aho ahavaga ikibahemba ariho Rubaya barebe ko bazayigaruza. Ariko iyo urebye iyi mirwano urabona ko ari imirwano yandanze, cyangwa yo kwanga kuva mu ntambara, bitewe n'uko baratsinzwe. N'uyu munsi bongeye baratsindwa. Uko bateye niko batsindwa, ahubwo ubona ko hari ikindi kintu kibasunikira mu ntambara, by'umwihariko kugira ngo
imigambi y'ababatuma, imigambi y'abayobozi babo cyangwa aho bungukira bakomeze bahavoma amafaranga, bakomeze bahabona amafaranga kuko biragaragara ko iyi ntambara yahosheje bahomba. Rero icyo nakongeraho kindi mu bantu bapfuye, hari abasirikare ba FARDC by'umwihariko aba FDLR nabo bahasize ubuzima, ku buryo ababarurwa ko bapfuye muri biriya bice bya Ndumba barenga barenga 50, ndetse amakuru mu masaa 8 mu masaa 9 saa 10 nibwo yatangajwe avuga ko Ndumba umwanzi wari wateye bamukubise bamwirukanyishije, ashwiragiye kuyimishwaro M23 ibashije kumwirukansa ku buryo bukomeye. Ibi rero bikaba bisobanuye ko n'ubundi bakubise basanga ni ku rutare, birangira abasubiye inyuma. Ahubwo ukibaza uti kuki M23 itabakurikira ngo ibasange Kivu y'Amajyepfo? Ariko ndagira ngo noneho tugarure mu ntambara y'Isake, twumve uko yari imeze, noneho tubone kureba niye mpamvu muri Masisi uyu munsi hari kwibanda intambara. Reka dukomereze mu Isake. Mu Isake naho habaye imirwano itoroshye, ndetse ni kariya gace kari kuri uriya muhanda uriya werekeza muri Kivu y'Amajyepfo uciye Minova, naho habaye intambara ikomeye, niyo yayo ni nk'aha kuri Ndumba. Ntabwo byari byoroshye, hashobora kuba hapfuye benshi bo muri FARDC, Abarundi ndetse na Wazalendo na FDLR bapfuye. Rero nibyo wari wibajije uti ese kuki intambara irimo kwibanda muri Masisi? Hari impamvu zigera muri ebyiri zituma intambara yibanda muri Masisi, cyane cyane ishojwe na FARDC nabo bafatanya. Impamvu ya mbere ni wayivuze, ni uko Rubaya ibarya ari ahantu bahahiraga, bakuraga ibibatunga n'amafaranga menshi yo gukoresha. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri rero kuri FARDC, ngo iriya ntambara yaba ari iyo kurangaza AFC M23 kugira ngo irangarire mu bice bya Masisi, ibe yakohereza ingabo zayo nyinshi mu bice bya Masisi, noneho yibagirwe hasigare bake muri kiriya gice cyo hirya ya Kanyabayonga muri Rubero, noneho bazaza n'izindi ngabo nyinshi bakubite binjire bagera no muri Rucuru hariya, kuko babyumva bo barumva ko AFC M23 izaba isigaranye ingabo nke muri kiriya gice cya Grand Nord, kiriya cya Rubero, uza ugaruka kuri Rucuru. Ngira ngo ibi ngibi birasa no kwibeshya, kuko wenda mbere y'uko ntanga ingingo nshingiraho, nuko nibutse ko ngo mu ntambara y'uyu munsi haba FARDC hari imbunda zayo zatwitswe, zirimo imbunda za mota zirasa kure aho M23 yabaretse bakayirasaho, ubundi kareba neza aho bicaye, ubundi kajya bakubita utubombe tubatwika, tukabatwikana n'imbunda bari bafite zarasaga kure. Ariko icyo nari nshatse gushingiraho za ngingo navugaga nta zindi. M23 byonyine igihe imaze hatari imirwano irambuye cyangwa imaze irwanira na igihe imaze ifashe Rubaya, igihe imaze ifashe Kanyabayonga na Kirumba, abantu yinjije mu rugamba ubwabyo bimaze amezi hafi 3. Amezi ari gushira rero yatumye binjiza abasirikare bashya. Abo basirikare nabo ubwabo niba batagiye kurangiza imyitozo barayirangije, ndetse hari n'abandi binjiye mbere mu gisirikare nabo ubwabo barangije imyitozo, ku buryo byanga bikunda ntabwo M23 muri iki gihe cy'amezi 3 kuva mu kwezi kwa 5 kugeza uyu munsi nta kuntu itinjije abasirikare barenga 3,000. Abo basirikare 3,000 ubwabo dukurikije imirwanire ya M23 n'umuntu wa M23 watojwe, ubwabo bakubita ayo mabatayo n'amabatayo ari kwikarakasa cyangwa ari kwizengurutsa hariya atesha umutwe M23 mu bice bya Masisi, kuko n'ubundi M23 yatangije intambara ifite abasirikare batageze cyangwa batarenze 3,000. Ariko yarakubise Visarambwe, za Canzu, none igera za Bunagana, igera za Rucuru, igera Masisi, ifata Kicanga, ifata n'ahandi. Abasirikare bagenda biyongera ku buryo uyu munsi twavuga ko M23 ifite abasirikare barenga 10,000. Niba ifite abasirikare barenga 10 bafite imyitozo bazi kurwana, bisobanuye ko ahubwo imigambi ya FARDC ishobora kuzayipfubana. Ibyo uvuga nibyo, imigambi ya FARDC izayipfubana. Biriya bigaragarira mu kintu jye mpora mvuga, aho barwaniye hose nta na rimwe turumva FARDC yatsinze ngo igire ubutaka yisubiza, nta na hamwe biraba, ahubwo ihora irwana
ihunga irwana ihunga irwana ihunga. Noneho bakwikura mu isoni bakavuga ngo ni repli strategique. Repli strategique ni ugusubira inyuma mu buryo bwa gihanga kugira ngo noneho ugarukane ubukana burenze ubwo wari usanganywe. Biriya rero ngira ngo ni ukwibeshya kandi ibikoresho barabifite. Ejo nahoze mbona indege ngo bagiye kuvana mu Bushinwa, indege zihambaye cyane n'ibindi byinshi, ariko ibyo byose barabigerageje nta na rimwe byigeze bitanga umusaruro. Ngira ngo uko iminsi igenda ihita intambara ubundi aho kugira ngo igire imbaraga cyane ku muntu utsindwa, ahubwo niko aba agenda ata imbaraga. By'umwihariko turebye kuri FARDC idafite ikirwanira, niba yarazanye abarundi bikanga, ikazana aba Tanzania, ikazana aba South Africa, ikazana aba Malawi, ikazana abacanco, ikazana n'abandi, inagihemba menshi. Uyu munsi ntabwo igihemba nk'uko yahembaga mbere. Ntabwo imbaraga baburiye. Mugani w'ikinyarwanda ngo akaburiwe mu isiza, akaburiye mu isiza nikabonekera mu isakara. Uko byagenda kose M23 niba yaratangiye ifata inkunga ziturutse ahandi, uyu munsi ikaba hari imisoro yaka, uyu munsi ikaba yinjiza amafaranga yo ku mupaka wa Bunagana, iri kwinjiza amafaranga yo mu mupaka wa Ishasha, iri kwinjiza amafaranga yo mu bacuruzi ba Kanyabayonga n'ibindi bice byose. Ifite amafaranga, imaze kwiyubaka, nayo yageze ku rwego rwo kuba yagura intwaro zikomeye. Urumva rero ntabwo umuntu yaba yarakunaniye ari umukene ngo umushobore ari amaze kwisuganya, kugira imbaraga, ndetse byanga bikunda nubwo ari ibintu bitari direct utagaragaza, ntabwo habura n'amaboko yo hanze akeneye gucuruza muri leta nshya cyangwa gukora business muri leta nshya, yaba yariyunze na M23 kandi azabafasha cyane ko na Corneille Nanga n'abariya bavanye Kinshasa nabo bazanye amafaranga atari makeya. Bisobanuye rero ko akabuye mu isiza nako kazabonekera mu isakara. Nibyo, ibingibi nibyo, akaburiye mu isiza ntabwo kazabonekera mu isakara, kandi ngo n'uwarose nabi burinda bucya. FARDC rero yarose nabi, irota yambura abaturage, irota yica abaturage nk'aho yakabarinze. Ibi byose ntibivanaho imbaraga, ibyo byose bigatuma abantu bayivaho, ahubwo ugasanga umunsi ku wundi abantu baragenda bakajya kwiyunga kuri AFCM 23, kandi iyo bayiyunzeho ni imbaraga ziba ziyongereye. Ngira ngo hari n'indi ngingo, kubera gukubitwa kenshi kwa FARDC n'imirambo yashyirwaga hanze y'abarundi, y'aba FARDC, y'abawazarendo, y'abahibu, y'abaturutse muri gutorera abatorejwe mu bihugu bitandukanye birimo na Israeli. Ibyo byose byagiye bitera ubwoba abasirikare ba M23 ba FARDC. Abo musirikare rero uzi ukuntu bagenzi be bapfuye n'uko bapfa, ntabwo ashobora kuza esprit militaire igenda imugabanukamo. Icyo uvuga nicyo, hari n'ikindi kigabanya indangagaciro zabo za gisirikare. Ndavuga FARDC, kuriya wumva ngo bamaze amezi runaka badahembwa. Yego. Ikindi ubuzima baba babayeho, ugasanga ngo nabonaga barira ngo bafite imiryango, barajya kumuha ibyo kurya bakamuha rasiyo ikiro kimwe cy'umuceri, ugasanga ikiro kimwe cy'umuceri ntakigeza mu rugo rwe, ntawe uri burye ngo hage. Ibyo byose rero ni urucantege kuri bo, bigatuma rero FARDC icika intege, ntirwane uko yakarwanye, ahubwo ikagenda itsindwa umunsi ku wundi. Ntitwakirengagiza n'imibereho y'imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba rwa M23. Babayeho nabo uyu munsi, nta mafaranga bagenerwa, nta bufasha bagenerwa, ku buryo ibyo ngibyo bituma umusirikare avuga ati ariko ubundi ndarwanira iki ko n'ubundi mugenzi wanjye, famiye yabagiye, abagenzi banjye baguye ku rugamba bitwa ngo ni intwari, uyu munsi nta kintu leta ibafasha. Hari n'ababaga mu macumbi y'Igoma, birangira babakuyemo babirukanye. Ibyo uvuga nibyo, ngira ngo twigeze kubona abantu b'ababyeyi, abadamu b'abasirikare bigaragambije. Bari abadamu b'abasirikare baba bamugariye ku rugamba cyangwa baguye ku rugamba, bari bigaragambije bambaye ubusa. Ngira ngo ayo video warayabonye. Biriya rero ni ibikwereka ko abo bantu bafashwe nabi. Avuga ati umugabo wanjye yaguye ku rugamba cyangwa yamugariye ku rugamba, nakabaye mpabwa indishyi zishobora gutunga umuryango yari atunze,
ariko nta ndishyi tubona, nta n'ubundi bufasha. Ibyo byose rero ni urucantege ku muntu ujya kurwana, kuko aribaza ati ese ndarwanira iki, ko mbona n'abahaguye, abaguye ku rugamba bo twari hamwe, imiryango yabo imerewe nabi, nta n'ubufasha yabonye. Ibyo byose bigenda biba urucantege. mbere y'uko tuva kuri iyi ngingo rero ngira ngo hari n'abandi bindi bitangazamakuru by'umwihariko ibibogamiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa na FARDC n'ubundi ntibahwema gutangaza ngo M23 iri gupfa, abasirikare babo bari gupfa, ariko hakabura ibishimangira iyo ntsinzi cyangwa ibyigaragaza, kuko usanga ahubwo basubiye inyuma, imbaraga zashize, ejo ntibongeye gutera M23 ndetse M23 yabatse n'ibindi bice. Ibyo bikagaragaza ko ari ibitangazwa kugira ngo wenda bongere morale. Uyu munsi nibwo naganiriye n'umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike, Dr Barinda Oscar, avuga ati ibyo bazabivuga ariko hazabura ikigaragaza ko batsinze, kuko nta santimetero n'imwe bazaba badusubijeho inyuma. Ati rero sinzi niba badutsinda ibyo birindiro batsindiyemo abasirikare bacu bakabisigamo imirambo ubundi bagahunga. Rero birumvikana ko abantu badukurikira bagomba kwirinda ibinyoma bituruka mu bindi bitangazamakuru bivuga ko M23 yatsinzwe, bigatuma barara nabi, kuko harimo benshi bayifana cyangwa bayishyigikiye, bigatuma bahangayika, bahumura abahungu babo bari ku rugamba kandi bahagaze bwuma. Iriya nayo ni intwaro yo ku rugamba, ni intwaro ikoreshwa, iriya ni propaganda. Cyangwa warabibonye ejo bazindutse bavuga ko bafashe Kicanga, ngo abazarendo bakeya bafashe Kicanga. Hari n'ikindi gihe bigeze kuvuga ngo batangiye kwinjira ngo Ikiwanja muri Rucuru. Hari n'ahandi henshi bagenda bavuga ngo bafashe, ariko wakurikirana ugashakisha ukareba ugasanga nta makuru ahari. Cyangwa ejo twavuganye n'abantu b'Ikicanga batubwiye ko bameze neza, barimo batembera, buri muntu yibereye mu bikorwa bye bisanzwe bya buri munsi, ko nta n'isasu baheruka kumva. Ibi rero babikoresha nk'intwaro, ngira ngo waranabakurikiye bahoze bavuga bati twafashe Bukombo. Wafashe Bukombo bivuze ngo na za Mweso ziba zarangiye, kumanukira hariya za Kanyangohe ni imisozi miremire iri hakurya ya Mweso, za Pereza ziba zarangiye, za Kizimba ziba zarangiye, ahitwa za Rutiba haba harangiye, ahitwa za Kiyeye haba harangiye, ariko barabibeshya. Wajya kureba ugasanga ejo ikibikubwira ko ari ibinyoma bigeza nk'ejo ugasanga barimo bararenga ahantu kure, ahubwo no muri iyo teritwari ntibaheruka, bari mu zindi teritwari za kure. Ibi rero ni ibinyoma, ni intwaro yindi yo kurwana, yo guca abantu morale, babandi bashyigikiye uwo barwana nabo. Reka tujye ku yindi ngingo. Abahunze intambara kenshi bashukwa n'aba FDLR, FARDC n'abandi bati muhunge, M23 n'abanzi banyu. Uyu munsi nibo barimo kwisabira, bari kwigaragambya ngo babareke basubire mu byabo, kubera ubuzima bubi babayemo, ndetse no kwicwa kwa hato na hato gukabije kumaze kurenga urugero bari gukorerwa nabo basanze abababwiye ngo bahunge bakabyemera, bakanga kubana na M23, ndetse bitewe no kumva ababana na M23 uburyo babayeho neza, baryama bagasinzira. Ariko noneho byabaye isanganya rikomeye cyane, kuko mu gitondo baramutse batezwemo ibibombe bucya, cyangwa baramuka bibaturikana, birangira bigaragambije bikomeye. Mbonero no kuvuga ko no kubwira abantu baba bari kubeshywa ko ayo mafoto ari ay'abasirikare baguye ku rugamba, oya, ahubwo ni ay'abo bantu baturikanwe n'amabombe FARDC yatabye yashyize mu nkambi. Ibi ngibi nibyo twarabivuze kenshi. Hariya ikibazo gihari ni uko FARDC bashatse kurinda umujyi wa Goma utazafatwa, ariko baza gukoresha uburyo, sinzi, umuntu yavuga ko atari uburyo bwa gisirikare. Ni ukuvuga uriya mujyi bawuzengurukije inkambi. Hari inkambi, uruhererekane rw'inkambi, kugera hariya za Rusayo hari inkambi rero zihari. Niyo mpamvu babangira no gutaha, kuko izo nkambi baziteza aho ngaho kugira ngo ejo haramutse habaye intambara, bafite gahunda yo kuba babiraramo bakabica. Noneho bakavuga bati AFCM 23 niyo yishe aba bantu, noneho bakabona ibyo bayirega.
ngira ngo kiriya ni nacyo cyatindije ifatwa rya Goma umuntu abisesenguye, naho ubundi Goma ntacyo bari bakinzeho, hari aho ni nk'ahandi hose hagiye hafatwa, ariko kubera bariya abaturage bari muri ziriya nkambi bazengurutse umujyi wa Goma, ntabwo byoroshye kuharwanira, kuko uwaharwanira wese bishobora gufata n'abasivile bari muri ziriya nkambi. Aha ngaha rero aba baturage bigaragambije bashaka gutaha basubira iwabo, akenshi usanga ni abenshi nabo muri za Masisi, igice cya Masisi kiriya cyamaze gufatwa na M23 AFC, abandi nabo muri za Rucuru na Nyiragongo, bariya rero ni abagiye bahungira hariya bakaza mu nkambi, ariko ntibasiba kwicwa. Kugira ngo turimo turavuga bariya bishwe n'ikibombe, ariko hari n'abandi, ngira ngo wabonye abanyeshuri barashwe ejo, wabonye umusore warashwe ejo bundi, n'abandi usanga Goma ntabwo kuba wirirwa ukabona burije uravuga uti ese abantu babaye bambara ubukeye bameze nk'aka kanyoni bavuga kari kakunzira ngo kavuga ngo nzapfa nzakira simbizi, usanga ahari ariko akavuga ati ntiricya, yaba ari amanywa ntibwira, kuko aba yiteze ko umwanya uwo ari wo wose bamuhohotera ugasanga bahitanye ubuzima bwe. Urabona iriya myigaragambyo hari ikiri buhindure? Iyi myigaragambyo ishobora yenda kugira icyo ihindura, ariko burya imyigaragambyo irimo bariya abaturage gusa n'imiryango mpuzamahanga itabavugira, hari igihe bitahinduka, kuko bageraho bakarushwa imbaraga iyo batangiye kubica nka kuriya. Cyane ko nabonye n'abayitegura birangira bahawe akantu bikarangira bacecetse. Wabonye ko mu myigaragambyo hatangwa za ruswa, ngira ngo wigeze ubona videwo z'abantu bo muri Ruca bahabwa amafaranga ngo bo kwigaragambya. Birasaba rero ko yenda abigaragambya habamo abantu b'intwari bavuga bati amafaranga turayanze, bakumva impamvu bigaragambiriza akaba ariyo baha agaciro kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyababuza kwigaragambya. kugira ngo abo bizajya bikundira babonye aho banyura baciye muri humye FARDC bajye basimbuka bigire mu byabo birahari mu bice M23 controla. Ariko reka tujye Kinshasa aho minisitiri w'intebe Judith yakiriye minisitiri wundi waturutse mu Bubiligi nk'igihugu gishinjwa mu guhembera no kuba inyuma y'amakimbirane n'intambara ziba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ububiligi ni igihugu kuva na kera na kare cyabayeho gihembera ibibazo nka biriya, cyane cyane ko urabona politike yabo igira ingaruka ku mibereho y'aha muri ibi bihugu byo mu biyaga bigari, cyane ko urabona nka Kongo yigeze umutungo bwite w'umwami w'Ububiligi, nyuma yaho aza kuyitanga ayiha Ububiligi, aho bwatunze Kongo nk'igihugu gikoronijwe n'Ububiligi, noneho aho n'Ubudage butsindiwe muri iriya ntambara y'isi baza kubwambura Uburundi n'u Rwanda babiragiza Umubiligi. Bityo rero Umubiligi ntabwo arava muri aka karere, ugiye no gukurikirana ibigenzuye minisitiri ukabyinjiramo ukabicengera, ntabwo haburamo ikintu gihembera ikintu cy'urwango cyangwa amacakubiri hagati y'ibihugu biri muri aka karere kacu, cyane cyane hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ikindi gihe mbibonamo, umuntu nk'uyu nguyu iyo ahageze ntabwo ataha amaramasa, baramupfunyikira kandi iyo bamupfunyikiye biri mu bintu byongera umurego w'ibyo akora byo kwanganisha ibihugu. Ibi rero ni umuco w'Ababiligi, ngira ngo warabibonye, aho ngo Ububiligi bwavuze ko butazongera kugira ambasaderi woherejwe n'u Rwanda,
bumuhora ko yaba yaranyuze muri Kongo na Kongo ikaba yari yamwirukanye. Ngira ngo wenda ndibuze gushyiraho nanjye komantere yanjye, ni ibintu bibiri ndibuze gutsitsaho bibiri. Icya mbere nk'icyo wari uvuze, nicyo wari uvuze kuko ubwo Ububiligi bwangaga ambasaderi w'u Rwanda, u Rwanda rwari rwagenye, n'ubundi u Rwanda narwo rwanze utanga undi, ndetse wari uri w'Umubiligi, wari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda nawe manda irangiye, u Rwanda rwanga undi batanze, birangira kibaye kimwe, ariko byose kuri ya makimbirane y'uko ari Kongo ibabwira iti uyu mwimwemera, uyu ambasaderi mwimwemera. Ariko nanone hakabamo ikindi kintu kimwe, iyo tuvuze Bubiligi, abahanga mu by'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumva uruhare bafitanye na FDLR, kuko byagaragaye ubwo minisitiri w'Ububiligi w'ububanyi n'amahanga ubwo M23 yafataga agace ka ajyariye kwa General Makenga ni Nyanzare, ni Nyanzare. Ubwo yafataga Nyanzare n'ibirombe bya Somikivu byafashwe, induru zaravuze, yahise yandika yamagana M23, ariko igihe cyose bafashe ahandi ntiyamaganye. Abahanga rero muri byo babikurikiranira hafi bavuga ko ibyo birombe bya Somikivu bari babifitemo inyungu. Rero babonye babyambuwe n'ababibarindiraga, babyambuwe, n'ababacukuriraga amabuye babyambuwe, barasakuza. Abo ku ruhande rwa M23 bahise bavuga bati ko FARDC FDLR hamaze imyaka inica abaturage ko mutavuze, ariko M23 yahagera itashye iwabo mukavuga. Icyo cyahise kiba ikibazo. Ubwo rero bahita bumva ni impamvu iri kuzana abo Babiligi muri Kongo, mu gihe kandi hashize iminsi itari mikeya abashyigikiye FDLR, abayobozi ba FDLR bari kuhaza, ndetse harimo n'umuhungu w'uwahoze ari perezida w'u Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, Juvenal Habyarimana. Yego, ariko dusubire inyuma hariya waruvuze, ntabwo u Rwanda si mpamya ko ari rwo rwanze ambasaderi w'Ububiligi, ariko burya n'Ububiligi bwaratangaje buvuga ko butazongera kohereza ambasaderi mu Rwanda. Ngira ngo rero impamvu yaturutse ku Bubiligi kurusha uko yaba yaraturutse. Byumvikana byahereye mu Bubiligi, avuga ati n'ubundi mwanzi wacu His Excellence Perezida Kagame avuga ko atazigera anuma cyangwa agena undi ambasaderi. Rero nabo igihe kigeze bashatse kuvuga bati nguyu urasimbura uyu, baravuga bati mwanzi wacu natwe wanyu ntitumushaka. Birangira twavuga ko hagati yabo diplomasi yabaye nk'iri brokemo gato. Hajemo ubukonje, ngira ngo Ababiligi ni kuriya basanzwe bakora biriya. Ariko ngo nibo baba mu bice. Nigeze kuganira n'umuntu wabaye igihe kinini, ngo hari igihe bamwe bafatana akaboko, undi agahereza undi akaboko, ngo bagafunga umujyi wa Buruseli, ku buryo ubundi bwoko bahanganye ngo budashobora kwinjira muri uwo mujyi uwo munsi, ngo bagire umunsi umwe mu mwaka babikora. Urumva rero nta cyiza cyabavaho, ahubwo icyatangaza umuntu ni uko bakora icyiza. Niba babikora iwabo, numva umuntu atanga icyo afite, birumvikana batanga rero icyo bafite. Ndumva twagana ku musozo. Yego, nibyo. Reka twongere twibutse abantu badukurikiye ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twarebeye hamwe imirwano y'uyu munsi yahanganishije ingabo za FARDC n'abazifasha, barimo Abarundi, barimo FDLR, barimo Wazalendo ndetse n'abacanshuro, aho humvikanye imbunda ziremereye hariya ku musozi wa Ndumba, ni mu gace ka Bweramana hegereye Minova, ndetse no hino muri Sake naho hakaba humvikanye imirwano. Muri iyi mirwano rero twabonye ko Abarundi bahababariye cyane, bongeye gutakaza, ku buryo harimo n'abafite amapeti yo mu rwego rwo hejuru. Twabonye nk'uyu nguyu Majoro w'Umukiza w'Umurundi, ngo ni umukomando. Bahaguye rero benshi, ndetse ngo hari n'imbunda zasenywe, zaba imbunda zikomeye nka za BM n'izindi, BM 21 zishobora kuba zangijwe hariya. Twongera kuganira ku myigaragambyo iri muri Goma, irimo ikorwa n'abantu bari mu nkambi z'abavanywe mu byabo n'intambara,
inkambi zikikije uriya mujyi wa Goma. Ikindi twaganiriyeho rero ni uko uruzinduko rwa minisitiri wa leta w'Ububiligi aho yakiriwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, akaba yakiriwe na Madame Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa, bakaba baganiriye ku bijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Tubibutse ko uyu minisitiri wa leta w'Ububiligi yitwa André Flahaut. Inshuti rero bakunzi mwadukurikiraga, ni ahangaha dusoreje amakuru yacu. Dusoje tubashimira kandi turabibutsa kujya mukora subscribe ikandwa rimwe, mukande rero kuri subscribe haba kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, haba no ku Muco Wacu TV. Aho hombi mushobora kuhasanga amakuru meza cyane kandi y'ukuri. Mujye munandika no muri comments, mudusangize uko mwumva, uko mukurikira, uko mubona ibiganiro byacu, amakuru yacu, ndetse munakande kuri share kugira ngo amakuru meza muba mwumvise ku binyamakuru byacu muyasangize inshuti zanyu. Munakande like. Mushakamba rero dusoreza ahangaha, nguha umwanya nawe usezere ku batwumvaga. Igihe wavugaga nitwa Sentama. Bwana Sentama urakoze cyane. Mbere y'uko wenda mbasezera, reka mbabwire ko muri Rubero naho bakozanyijeho ndetse hagapfa umumajoro. Ni amakuru tukiri gukurikirana, turi bubagezeho mu makuru yacu ataha. Ndabashimiye ko mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi kandi mutwereka ko mudukurikiye. Ni inkunga ikomeye rero muduha, turabashimiye byimazeyo. Ngewe nari Umushakamba Maurice kuri mikoro ya mbere. Mikoro ya kabiri yari Sentama. Wakoze kandi umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza.